الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دارستي بلومن أدي أدرسون جندا إمها لبوتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كما تدوه جريغن أقدر تيرغل من بدل كلني خطبة إنجي مولين برنامج كأكيجا إغتو من ميرين بدل كلي خطبة إنجي تيريس هوانا برنامج أكيجا ألمنجي ميريجي موضوعكي نمادوغا خشوع التربون ألمنجي مي برنامج ماغن مقصدكي تبيفلون وكرو خطبة هندان أكلدي أدي تبيفلونجي هيبروغا فدان باي سؤال توغي جوابس تبيفلون همين كنستينون ألمنجي ميريجي برنامج سبار وداغنواني الشيخ محمد حليم شهر مرحبا إنجي برنامج شكرا شو ألمن مي هفتاغا ميدكني نمادوغا واهكا نمادوغا واهكي كي ألمن مي ديني درستوغا adi hama mi khutubages warak gine indeke wahaken hama mi namadaki ki ha muhimmu kamekkan ibadeke hama islam kam rukun tawten rukun besme anu suwale ki namadu mi kocchetto kiwen to namadu mi khasa wege midani الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إما فرتم مي نمادو خاصة كان إها خاصة عند سبب توجتريج ورجنا باور سبب تبهرن إما فرتم كان بنما إسلام كم جركون توجترين ديوانا ركون نمادك مي هكو شهادة كيو مفهودين يعني متجا مي واجب وجنبا إما مي بودو واجبك أي نمادو قائم كرو أي وقتو خاصة عند السبب هم نمادو مي أمة فرض كره بيقوتب بلا يرجع بس إهين على كنتك بوري تفاتين أي الله سبحانه وتعالى مي على كم فرض كره بافاني نبي صلى الله عليه وسلم إلهك حضرة وفل مفوق هبنا ورجع إما إهين على كنت بمتيجي كريك فان صلى الله عليه وسلم وانيكو مي فرض كره فاني كون نماد يا خلافة إله سبحانه وتعالى حضرة وفل مفوق مي فرض كره جندي هم ينجني نماد خاصك هم يأكل مي نمادك أي قيام الدوغ إم فرتم حساب بالله علوكن توقترين إم فرتم حساب بالله علوكن أي نماد رانغلو بيجين إهن كمه رانغلو بيجين داني هم نماد غوسوجي كم غوانما مي نماد إهن كم غوسوجين دان هم يأكل مي صحابينge terega ove bekalun de kiwada ganna goten e bekalun midalo fa ebahuri ege teren be sahabi mi tiban bekalun de kiwada no ganna me diinuge biskame du kogge mi hok diinum beruge hinga dana kamak namadu du kullum fiya heme bekalun terega man gastuga namadu ala miha manake eki kechaka namadu du kulla miha diinum beruge ganda kame gotugami namadu mi woni du ko fikam gawana mi diinum beruge ganda ema mi kada eta baur sabata kattaka namadaki ei emme mi mativeri emme maavegamba alukan kamuga vegandani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mi loruge finikan kamuga lebbi fawani namadu ema mi sabata kattaka namadu mi denne hen maavegen ebade khas vegen ebade namade buni namadaki ei sharri mi nazarakum badairu sharri gotum mi ta'rif badairuga أي مي تكبيركم في شيء أدي إذا مدوغا خاصة مي حركاتك خاصة مي بونون ذكرتك كي أدي مي سلام دين ما كن نمي أروكا مني يما تكبيركم نمانك حرم من تكبير جوهم مكين تكبيرة الإحرام كيما حساب نماذج يفشوني مانك الله أكبر مي لفظ نماذج كرمن يجنا مي لفظ كيما حساب غير نماذج يفشوني دين هما إدتريجا يعني كورنجي حركاتك ذكرتك كيا مي السلام عليكم مي لفظ كيما السلام عليكم ورحمة الله مي لفظ كيما إسابون إنك نماذج نمي جمداني يعني تكبيركم في شيء مي تسليمكم نمي إذا مدوجا مي ذكرتك خاصة أدي خاصة مي كندتك حركاتك يقول جنبه أروكمك نماذج مكيني إما تكبيرو أرني ألمن كيا حسابون ألمن حسابون huriha kame du kolla namaduge teriya e wadun enu manake sida e wagutu kolwan me khassa kollani
අලුගොණ මෙන්න අලුමෙන්ගේ වෙ රබ්බා දෙමෙදු ගුළුගදින් මට්ට එනත අද මේ තක්බීරතුල් ඉහ්රාම් කීම හිසාබුන් එනග මච්ච වරගෙන කංකන් හරාම් වෙගෙන් දාන ආම්කොන් හුද්ද කංකන් වාහක දෙක්කුන් මේ නමාදුම් බේරුගේ හරකාත් කුරුන් හුනුන් කෙවුන් මෙංගු වරගෙන කංකන් එබ හරාම් වෙගෙන් දෙන් හැම යකෝ නමාද මිහකු ෆෂායරුගේ එනයි ෆෂනි මේ දුනියගේ හොරිහා කමෙන් එනගේ ෆහත දූකල් මෆෝග මාන කියන එකන් කම මෙදුග අලාදුම් නහෙමගේ එල්වරි විදාලනි නමාද තක්බීරත් ඉහ්රාම අයිමෙන් නෙගුම් දේහ කොද්දන එනගේ ෆහත දුනියේ කංකන් එන දූකල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරත කුත්තම්බ ඉලා සුබ්හානහු වතාලා මේ මුනාජාදන් දෙකේ වාහකතේ ගොතුග මේ නමාද වෙගෙන් මිදනි දැන් මිහා මුහිම්ම අලුකම අලුමෙන් කුරායරු හැම ගෑම සලුමෙන් සමාලුකන් දෙන්ජේ කංකන් හුන්නාන එකතු මේ නමාදෙම ෆුරිහම ගොතු ගාලුමෙන් අදා කුරුමට්ටක අලුමෙන් කුරේදාන කංකම කිකබත් අද නමාද කිමි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලය දිමදුග මේ දෙකේ වාහකත කිමි එම මේ එලා සුබ්හානහු වතාලා මිහකු එම්ම බොඩ කුත්තබෙන් දාන වගත කිවස් නමාදුග තෙරේගම යන්න බය බගුත්තහු එම අලුගොණ මෙන්න කි එලාහුගේ හදරත කුත්තම්බ එලා සුබ්හානහු වතාලා මේ වාහකතක දක්කන් තයාර බායරුග මේ අලුගොණ මෙන් ජෙහෙන එකම බරබොඩ එන්ෆර්සම තයාර ෂේද මේ තිගොත මේ වාහකතක දක්කා වාහක බුනිම බේෆුල වර ගොඩ අලමෙන් මේ නමාදුක වාහකේ නුදක්කම මේ අල්හම්දු කියා මේ සූරතේ කියාදී ખાસ zikruතක කියා මේ වදනි එහෙම කීනෙත් අසෝ ඒ බුන වාහකතක දක්කා ඒ ඒතගාරිය උත මේ වාහකේ තකේ බුරණි මේ ඉලාහුගේ හදරත දෙමෙදුග එකම් මිහිංගම මෙදනි ඒලාහුගේ මතිවරිකම මේ ඒලාහ තස්බීහ කියෝම ඒලාහුගේ හදරතුන් කංකමුග දෙන්නවම මිකා කන්තත්තක නොන් දෙත්තොමි නමාතරක හිංගමුන්දන ඒවාක තලුස් මිදන්නවන එහෙම එකමට්ටක මිහකු තයාරු ආයරුග වරබොඩ මේ තයාරු අංජන ඒ අම්සා කලගොණ මෙන් බදම අලගොණ මෙන් දුනියේ වෙරියෙක්ගේ කෑරිය ඒනයා බද්දලු කුරන් ඒනගේ ගඩිකීම් ඒ ගඩිය දායරු වර තයාරුවනේ කුරහෙන් උතෝ අලුම හැම මේ ෆෙම්බරාගෙන් මින් මෙරීති ගමිස්ලාගෙන් මෙරීති හෙදුමෙල්ලාගෙන් මේ නිකන් රංගලා මේ අතරු ලා සෙන්ටෝ ජහ අනු අනම්ලා තිත්තිවේගෙන් එන්න අදි හැමගේ තුන අදි තීගේ තුර මිසක ඒ දක්කන්ජේ වාහකයක වෙස් ෆුරිහම තයාරු ගහනොන්ද ඒ කොළුන් ඇස් දානේ වාහකතක දක්කාන වාහකතක මිකංග සරබඩ තයාරු වගේ එකතනක දාන ඒ වෙරිය එක බිසදි වෙරියෙන් නොනස් මිසක තනෙක් මේ ඔන්න ඉන්ටර්වියු එකක් දාකම සරබඩන් හැම මේක තයාරු වගේ දාන එහෙම මේ නමාදම් මිහකු රෙඩි වයරු ගේන ජෙන එනගේ වෙරි රබ්බුගේ අරිහ හදරතම් මේ අන්න ඉරුග එකම බෙසවර බොඩ තයාර හැම නමාදුගේ කුරින් එනේ බෙජෙ මේ රීතිවන් තෝහිරුවන් ෆෙම්බර රීතිවන් මේ නමාද සහවාන බුදු කුර්ම ෆෝගාදී එන ෆෙන්වරිකම ගසකමකු අල්ලාහ් තාලා කිරිත කුර්ආන් ග වහී කරබ්බා මේ නමාදු කුරන් මේ කම ගවානුනි මිස්කිත දාකම ගවානම zeenattiruma ebori angwa nema zeenattirika atu gon riti echellage mi ataru mirus dua echellage mi fembaraage ndi emme rangalu gotege kamukos fennuwari kamugos miro echenuli kamugos adi namada sahwan adi atu goy baahedu melli kamugos adi bay salaka masakadu gotum mi kuhurdan adi komme වගුතෙක් ගම් ෆෙම්බරන් මුදගු ආහාරති එන නම සහවන ද කොම් ගොතක උට සේග නජිහෙ එනගේ මි හෙදුම ගන ජිහෙ නෙක්කම ගවන එකම කොස් මිදන්නවා චේ කුරී බෑග නමාද තයාරුන් එයි එදවිගෙන් බා රංගලු ගොතේ නමාද ඒතුම් බුදු කුරු එක්කමකි අනෙකමකි මේ අලගොණ මෙන් හයගතුග මේ මීහක දක්කා වාහකේ ඒ අද දුනිය විවාහක එක්කම ගවිස් අලගොණ මෙන්න මේ දෙක්කෙනි කොම්බ ආහකික එංගෙන්න දෙත්තෝ අලගොණ මෙන්න අසරක් කුරානේ සාදක අලගොණ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නේ එකමකෝ මෙදෙනි ජුම්ලතක ලියව මිහාර මිහකම මෙහෙ සුවාල කුරාෂේ නෝනි මිවාහකත මේක ගොත දක්කමුන් දාෂේ මස් අලගොණ දෙක්ක අලගොණ කීත කරන්න කෙච්චිගේ එංගේ කීඑච්චනේ එංගෙන් යවානි එහෙම අලගොණ මෙන්න නමාදුග මේ රංගල ෆුරිහමෙන් අදා කුරුමට්ටක එම්මෙ මොහෙම එකම කීයි මේ අලගොණ මෙන්න ඒ කීයනි කෝච් එක එංගු ඒ තසවර් කුරෙකන් හයගතුග මේ නමාදුග එම ෆුරහම මේ ඛුෂූ අත්‍රිකම
namaduge teriya miha waddadene kiyenu kiye engige ehenu algon menna kude sures mamme men daskoddi foti ti den hama echite kiyen aade dula faritave mi olumen neti kiyewre fa hunnane amko namadu kora mi hebje kiyenu kiye nengunu kamuga wies ehma e usulu namadan gara hama echite tartib mo kiya gota egota kiyoma bore mi ege faada bodwegen daani e kiyenu kiyen algon menne engige hama ya ekuga algon menge hi ege teriya hazir ko namadu kurairuge adi kiyeche engunu kamuge ves algono menge himsada algono menge bisnuma fikuru namadum beruge ekeki kantattoge terega mashghul fa onnanya adi kiyeche engunu kamuge vies asaru kurum rabboda kudawegen anema namaduge terega hunna iruga ni algono menge hin ei ekama hazir fawa mi algono sikundi huriha bisnume huriha fikure evaguta mi allah ge hadrata kuttam be vaguta mi huskolla fa mi hekkamu gawanya ege asaru ama warabboda kuramunda den mi gam fa hakkulun jene mi shaytan abadus ni warabboda undagu kuranna madu gahunna vagutu wargina kankan ena handan koddena handan no hunna kantat besama amagote gana madangara rafase handan begandane enage beyanuma ki abadus mi hage sikundi mi dimala ka furala hen ambura jama mi hemves ve mi wage hama rangalu kamek kuram ves handan koddi heyo kamakavs e gade henonda warabboda salka mi program anna mi dakkana wahakataka waram muhimmu wahakataka ves handan koddi fana mi namadu honna gade ena beyanuma ne hama mi namadu kibaakul komme goten hada sema ekale visnunta ka fikurtan annakam gona ege tere qaraq wegen gosgen gemigen nuwan alun man jehne huttu to bi has wodaka masay ko ma bodon undugu wanya mi kan wa farata a'udhu ki afu malimukum masane gote irshad de fawne din hama ya ku mi algon men namaduga mi kurimatilani algon men haddawa algon men mi rizqu debba algon men huriha kame balla mi dun mi kauna mi duniya ga huriha kankame mi tadbir kurabba mi hinga farangi allah subhanahu wa ta'ala ma ilahu ge kuladum anta kama ilahu ge haba anta kama ilahu ge kadafada anta kama mi huriha kantattake algon men ge himmach tasawwur kurevigin hayegotuga emme furihama mi faada namadu Quran bal Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge mi kuladum anta kamuge baykal kankama mi dalguna bisnallah fikam wanam haygotu mi algon mennaki faafatakun mi duruma rabbul bare ege sabu libigen da bayka bigen dam saka balama mi lut alayhi salam ge qawmuge mihum emihum Allah subhanahu wa ta'ala muradum nami Allah ta'ala fonobe Jibril alayhi salam fonova ekalege faanuge effiya folu ra ufullevi uda karikurebe e rashuge mi kuttatahuge mi wavvajjahuge ada haatahuge gomuge adu uduga tibbe malaika be kolna adu iwe ha kariya e fullu mafak bannu jassade bin adu midannani Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurabba fa makhluqige biyakama ege varugada kamuge wa emme makhluq mi hamehme ila subhanahu wa ta'ala mi samud bagage mi hunge macca Jibril alayhi salam ge halekuge adu ivvemon emihum marwegen netigen diye adakun adikka mi e samudu bagaga mihunneki mi baruge gotun mi kebra algonu men mi almen andazas nukore wen nonta mi farubad e zamanuga farubada kandaga farubada terega gehadagen ulunu be nonta e zamana balaro samara taraggi be nonta ekamukus Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge mi sifain on jundu ge haki barugada kan ekan tasawwur kureves Allah subhanahu wa ta'ala ge mi kuladum mantakam algon men nasi hita genevidan elo subhanahu wa ta'ala kiha mi bodu kiha mi baru huri ilahi kan algon men naki kiha warakan elo subhanahu wa ta'ala hajajji gamba baykan algon men he gotuga algon men mila nevaya algon men hituge jaha winda minartuga datur kura leya min evves kamakan hama Allah subhanahu wa ta'ala mini kamen her hutteshe migota
wahi kuraba hisabun ekan huttigen gos algonmen ei hama ein evves farwa noribi algonmen kan nimigin hinga dana fada bayin algonmen kema efada gadafada matirwanta ilahe kan algonmen ge ilahaki mikan kan algonmen tasawwur kurave kamuga wana namaduga khushu' atteruma rabbul baraka vegen dana rabbul baraka vegen dana he algonmen mi khasa gote gama mi namaduga terega mi kiya zikurtawge iturun mi qur'anun algonmen mi kiya wa etchebje ebevesei algonmen kiyenu kiyenge warad mi das kollafi kamuga wanama ege manata gamad visnafi kamuga wana algonmen fen mi tasawwur kuran warabboda faseha wegen dana algonmen beri ilahaki kiha matir ilahikkan mi hitag genewe kamuga wana namaduga terega khushu' atterika mafuriyam kama agwa kuran algonmen faseha wegen dana mi fade baikka kan hunnan hame gotam sakakan mi namadan algonmen mi kuriyala tayyaru wedum sa bangi goyi me hunna masakkate gore pagos diya me swargena fara boluge terega den hame ekan himen ei amma warag gineshe wagote mi alon men wagote ki bangi goyi ma mi dam mes mi hitavve sarani ege kurin ti vidawla misa alon menge masakketta egota rawa lima ake mi wagota hame masakka nimmanende eru mi shaytane e libigenda fursatu wara kuda kollevene almen masekke terega mash'ul wegen ulegin den kulliyeken as namaden erima wara boda ege tere wadda shaytana masekke kurana men nonta kurige sunnetta ihu fahuge sunnetta ihu sunnetta fa mi sunnetta ka chis kurwe kam go anama hama mi rangala furiham kon namadu kollan ane ehiyeka begen dana de algonda ama shayge dem wa kolana fahaga algonmen astu muslimunna vihindu almen kiha muhimmu wane bae mi arabi bas daskurun egda mi dakkani mi misala alon balma hinga namaduga hunneru mi qur'anun kiyomunda ayataki adabuga ayatake mi kiyom idani kiyondaru huradana mihaku boka hala tumbuli kottala nefe kottala ega mi dakkani adabuge wahata biru eri wahatake mi dakkani almen neti naganu ganevene bas nenge tire kiha muhimmu wana ba alone taranam ad mi areba ki diinuge terem baachik kam Umar radhiyallahu ta'ala an bidalone Imam Shafi'i efada gotaka bidalo fave wajibu kamen e anu la furihamanu akomme kamaki ewane wajibu shem diinuge kankam fahumattaka arabi bas dassun ei sama muhimmu kame waram muhimmu kame eto khasugudiga Allah Ta'ala ge kalam fulu ga ewa echen algon menna mi fahum wa kamuga wana ei barabbodu asaren ege sabun mi Qur'ana kame tida rabbodu hama yuts tidala ham saka namadu imam mi ham kiyawani saka rahmatu ge ayatake bisnuni swaruge ge matir ni'mat hoga bahaka tanuni adab ge ayat hoga wahaka ekam ek kiyawa echen negen hagigatuga anen kuranje asarnuga den war reetko kiyawami hebi menege raguga asaru koffane kam kus evreves boda mi kiyen kiya ech safwa kamaga wan maslu ham barag gina beka war boda asare Quran dena men midakkani namadu wagutu gada kurum waka shevede me fa kodam e namada kuriyala tayyarun war muhimme alontere misalaka namadu wagutu faitu iyo misalaka de mihaka nenge nusuna de gastuga ves wagut faitu vejjam den kinetto hadan jehene halatuga namadu wagutu faitu vejjam faitu namadu noko hurajjam gwana mena jehene namadu qadwa kura misalaka mihako nidafati mi fatis namadu wagutuga nidifati ene hele ma ko gena jehene fatis namadu kura noni mendur namadu noko hura asur namada hisab diye eme jehene jehene me handana tigen kam gawanya mi namadu kuranden gastuga namadu du kolli kam ges jumhur ilmen gar ayki namadu taqadwa kuran jehene yani qadwa kuran jehene duno kolli ben den ade misala gastuga du kolla fiyam tawba wan jehene ta mer farwa kuda kamunge ges aslu namadaki ekama meduga mi farwa kuda koggim bana echen ham farwa kuda kamunge sabum bes namade du ko fikon tawba wan jen misala kan nida no hele uni
ندانو هينون سببكي أنا لهون ندون كم جوانيا يسين فافيرو أنا كهما يبينك لهون ندن ينو هي لبينا كهم بيجي أنا جن ندون أسكرم هي ما general understanding هما إكوتان إكان كوراك وين أنت أو بابانشان then ألم by far فيني هما مي جماعة mi namada gule namadu gemettere gule befulu eki befulu eki gotta mi jamaata gule mi harakatta mi genne kinata asu rangalu gotaki jamaata gulenna namada jama misal namada alif jamaati bis amil kan kuramis namada mi feshani Allahu akbar kim maana ki takbiratul ihram kima hisab ng namada feshani misal ke imam miha sajida gonna miha ena takbiratul ihram kima foga imam miha أدا كرمندا مي ركونا كديا مرنغلوان مي تكبيرة الإحرام كما كيان جين كولان هوري مي ورمي من وقتا تكبيرة الإحرام كيان جين كولان هوري معنى كي بيميهم فرت فين تكبيرة الإحرام مي ركونا كدامن دمو كياتا خاصة كنت جيبا مي ركوع ون حالتو ركوين هو دمتكا مي ركوع دامن دمو مي guduwamu Allah akbar mikini ay rangalu gotenno ba ilminu midale goten kan kofi kam gawana namad batil an ay takbiratul ihram ki waki halatik gahi gotaka kenje chehma mi kolan hore lembu menneti takbiratul ihram ki ma fogden imam miha ay rikunaka diyama rangaluwan e daadiyumuge takbiratul intiqal ba ilminu midale wani nukiyas masalenete kiyam bagutu ikkam gawana kiyume bodan awala begmani then kurima shefa kolli namada hedun elum baaka anu nufade suwaleki miharu almen terega bahore mi manzar tak puraha fonna hedunta nuniyam echeli fa honna hedu mi fada hedun kamudana to namada dairula miskita dairu khasa got ekdam jamaat ka da kamuga wanama eki kale li onta li fa honna eche lagen diyama ein unda wota mi hun mistakun nabane ek faatu gon mi kiyaves fan kida automatically mi hage tobi got kamen eche kurmaten ferje kiyalo nema ekota mi hottakun namadunge mi khushu'at terkom beeru kura kamen e faadu eche mi liefa hunne eche lage namade gotaddi mi ke rangal got ekkam kan nofene ehne no mi huge egterege mi gon ettenege eche liefor eche lage namad kormako masala nekko fennani de khasu gote gad namad dar bay mi zamanuga mi liyumuge iture bore bodati kurahun tangala khamche de edi ma gos kanne ekada kan kema mi riti feramaki mi islam diinuga riti kama beleve khala mi sharuttange hamawa mi feran mi danne bar riti da namda bar kurahun tangala khamna hbs riti ekam eiki mi sharai nazar kom badarone namada kan ilagen da ka riti ferama kanwane then by for fena by from me ai mi hisab misa kanda phone t-shirt echela firen be from hama namada mi rangalo gotetto firhenunge namaduga mi enage mi konda kakula demedu niwa banjene ekota niwa banya ek masle no rangalwane konda kakula de teri niwa banya rangalwane je by far ba fene mi namada saida gonne khasa ko fene mi lagen hunna t-shirt gamis kurum ge sabun saida daru burakashin komesore ba mi faaluge bade mi masale to mi namadu batil wane to ge sabun ade awraya ba hisabu fennakama banya ekashrufa ba ki mi are mi bonan tankole hadi ko bodu ko fennan horejikama namadu batil wane miharu farig mi hegge warak kudu tankole hama hadi nowa khad gotaka awrage bengadi kudu komme kashwegen diye kamuga vies ekun namadu batil nakamuko bodu bay fennakama banya hisabu namadu batil wane algon fene ham war gina faram mi namatu ga be from sajjad diya hama badalan hama nukare wara utur ko be fene me efada namadu ta batul namadan annaru laanjehna awra rangalan niwaba sajjad diya se ruku diya komme gotokan otas ila ecche kurukamu noni barukamu noni hengotakum bis awra kashfunu wa kale ecche laanjehna then be from fene kuru ecche lagen hunna tiyude sajda gonner hunna faatu hifattagen mi rangalo gotebba namada sajda gonne midina hagguna wana sajda kuran ema emiha laati kuruwegen abadu engatun hifattagen onnan je waruge ecche lagen namada askenwan ena jeheni
අතකුන් නොහිෆාට්ට ෆොරවේ වරුගේ එච්චෙන් නමාදල්ලා දැන් අලුම මේ අපදස්මි කියන්නේ නමාදු කුරා මීහුන් නුන මේ නමාද මේ ෆරවාතේරවා මීහුන්ගේ කිබේ මුන්කර ඇත්තක මේ ගෝස් අමල්ත මේ නුෆෙන්නානේ නුනේ මේ කුඩ වෙගෙන් දාන්නේ ඒකම අලුම මෙන්න මුස්තම ෆෙනේ බය මීහුන් හැම නමාදු ගවයාදු මේ නමාදු කුරාකම දල් මෙන්න ෆෙන්න මීහුන් ඒ ෆෙන වර බොඩති ෆාෆතකාරාගෙන ෆතිබේ මීහුන් කියත අසුමේ වනේ අද අල්ලාහ් තාලා බයාන් බකුරබ්බ නමාදකී යනේ ෆාහිෂ් කන්තතක මුන්කරතක මිහ රක්කාතර කො දුරුකොත් දෙනෙච්චකම් වාහක එකන් එගොත වාන ඒ අල්ලාහ් තාලා එංගෙ විගොත නමාදු කුරාකමුග වාන නමාදු කුරණි එකමකු ඒගේ සබුන් මී අල්ලාහ් තාලා බයාන් කුරබ්බ ෆවාගොතන් අලුගොන මෙන්න මුන්කරතක ෆාහිෂ් කන්තතක දුරුන වේකමුග වාන මේග මානේ කි අලුගොන නමාදු කුරුමුගේ බොල් මස්සලොලනි නමාදු කුරුමුග මස්සලොනේ හැම එකන් ජේනි අනේ රංගල කුරන් තිවිදාල හැම බයිෆාර ඉෆාෆතකුන් දුරුන වේ මි උලේතන් වෙෆෙනේ වරගින ෆරහම නමාදු බකම් කුර එහෙම අලුගොන ඒග මි ඉස්ලාහ කුරන් ජේකම කි අලුගොන මෙන්න නමාදු කුරාගො මි අලුගොන මෙන්න නමාදුග ඛුෂූ අත්තරිකම අල්ලාහ් තාලා එංගෙ ගොත එකන් කුරවේතෝ ය මි මිකංකම ෆරවාතර වෙලි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් එකන් කන්නවලුගෙන් දාන ශේවල මෙංග ප්‍රෝග්‍රෑම් හැම නිම්මාද කුඩ වගත කොලකම නිම්මාද මෙ කුරින් අල මෙ බෙලන් තෙරෙන්න කීකේත බුණාති අදේ නමාදකි ඒ වරම් මුහිම්මු අලුකම වරම් මුහිම්මු අලුකම මි අලුගොන මෙංගේ අමල්ත රංගලෝම ගෝස්වුන් ඒග මච්ච බිනාව මෑගඩු අලුකම කී නමාත අල්ලාහ් තාලා ඛියාමත් දෝගේ මෙ ෆොරතම හිසාබ් බල්ලා අලුකම් අදි ඒ හිසාබ් බල්ලාරුගේ මීහාගේ මේ ෆර්දු නමාතකුන් එච්ච උනේ ෆවාකමුග වානම එකම් ෆූබෙද්දුමට්ටක මේ ඒන sunnah namaz koffa veto Allah Ta'ala malaika bekuna angawan ema e sunnah namaz koffa nekkamuga wana fadl namaz fu beddena goten ona hem algon namaz kuraruga me sunnah namaz ki ei sunnate kiya e kurmakun azaben nulibene bune me ekan kan dunu kolla me sunnah namaz besama e furihame vihaves me heka kuladana kan libifa warakun namaz kurweto mase kuranjen den hame ko algon namaz kurban dairuga me e namaz takun nunimegen avadinuwegen ule mehik gota nole mi timanna ge veri ilaha waahaka dakka timanna ge veri ilahuge hadratuga munaja dannawa wagut kolokam mi hema e mi shawgweri kama ekuga ekamattaka shawgweri wa haluga namaz kora bayka begen haygotu mi ege furem faadaya darma algonne libene hema mikanka mahuriha be from sama samar wajjekam gowana inshallah dunya akhiratuga baajjerkan algonne libene Sure, bada shukriya dal program kollattaga adal menge mirege program nimmada falme mi wakki velani alon mire mi genestini khutba inge 30 hawana program alon mire mi genesti mawduaki namaduga khushu' at-tebun alon ummeed korani tibe fonna mi haftage program situru malumat ke libigen dia kamaga irad kuraviya anna haftaga at dohage regon aggade tiriyoga tibe fonna baddal kollana alon menge program belle kamattaka war bada shukriya jazakumullahu khairan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.